Wake up the Khamdaya Paubing. Hill areas we village authorities we Otbam Semran Gala Kabang Sangran Makasawi Bang Department Akhavabing legal notice Mihaira. Ukhrul District Hospital Clay PSA oxygen plant Wivang walk-in interview Hotelay. Thado Students Association General Headquarters TSA GHQ na Senior Congress Leader Rajya Sabha MB Jairam Rameshli Makhamya Phongshok Haira. Lekhyang Thor Aring Thori Bao Okcharphi Chahong na Pamili Achu Bao Maisai na Nganang Rumsa. Hill areas we village authorities Wivang Otbam Semran Galak Kabang Sangran Maramli Sakharan Magasaw Wivang Department Akhavabingli legal notice Mihaira. Manipur village authorities in hill areas Act 1956 li Mikhai Atishurda Village Authority Saikoru Wivang Secretary, Clerk, Pian, Jokidar Higratha Otbam Haimi Khawai Kabang Sang Khawai Jizu Mikhaina. Rural Development and Panchayati Raj China, Tribal Affairs and Hills we Additional Chief Secretary, Kala Hill Areas Committee we Deputy Secretary Athumbingna, Saran Sakhwai, Manipur High Court na 2019 Gum Jizumi Kaina. Otbam Hairan Bingji Haimi Khawai Maramli, Duidak Takhwai, 2019 Gum Pi Gajang we Tarik Trada Akhawya Lungli, Kupsang Khawai Atam Mihai Kasana. Ka High Court na Jizu Kamiji Meheng Sangla Rada Kapung Shongwi Rekasang Manga Mabatura La Actli Mikhai Jila Masing Kuitura the Hanga. Chitada Sada Hangahai Otbam Bingji Haimi Kawai Simiksho Tratang Milishi Taira. Court we Tweetup Chili Makui Sangaka Contempt of Court Zangda Katay legal action Bergabai Berhaura Gajihila legal notice Jiena Hangmatin Haira. Village authorities in hill areas Act 1956 we at Hishurda Saran Magasaji Tekuida Sharga Punkui Headman na Kreli Maramji Courtly Petition Tagasangna. Jiwi at Hishurda High Court na 2019 Gum Jizu Kamigsana. Taratangwi legal notice hi Aya Migishokna. Ukhrul District Hospital Clay PSA oxygen plant ji Shigajinli Otsakawai Mirnaupingli walk-in interview Hotelay. Higher secondary li science aina pass Sakhai Pingna Tasang Baira. Otbam Mati Hangdalay. Kala hi contractual basis aina Sagi Gina. Otkasa Man Tangthangli Lupa Shakhani Hangshni da Pangaina Samira. Hangda Clay Otbam Jiwi interview Akama Tarik Mati Thang Sara. Apam na DC office, conference hall, mini secretariat Ukhrul, atam na ngshun pung akha. Maramji kupmay thaikangai bingna Ukhrul wi CMO li ngatingkhui paira. Phone number 841-481-9221 li nghanwa paira. Senior Congress Leader Rajya Sabha MB Jairam Rameshna Manipur wi Uria Kasak Maramli Hangkhai hi Thado Students Association General Headquarters TSA GHQ na Makhamya Phongshok Haira. Manipur li Uria Har Sambhangran li Kanishi Matai Meda Sambhanglaga Lui Khawanao Bingli Mangrin Khami Khiwang Khala Jilaga Uria ji Kaphungwak Popi Lingda Jili Khiewa Kahaiwi Wangna da Jairam Rameshna Aja Hontangwi Awi Duitli Kapi Haidlay. Raghai Zingum Matiwi Alunghili Kaphungwak Abam Taraghali Opium Wivang Popi Lingrag Haina. Kala Jili State Shorgarla Zangada Jairam Rameshna Pen Haidlay. Kaphungnao Bing Popi Kaling Pen Papa Gajihi Congress La Politics We Kernao Akhasada Otsak Manuinaya. Kala Ningai Khama Otna da Students Association Jina Kethaira. 2017 Kumaina Dangdahi Karewi Congress lead SPF government Lake Sana. Kala Jui Mamangaina State Li Pobi Kling
lei ka saba thei khuya kha ji ka tha ot ka sa ji adam juwi sarkar na mayang sangma kala ari arai mashichin khwai campaign ka thala yaruina masalak mana ka ji hi association china hanga Chief Minister N. Piren Singh na thanda PJP sarkar mararang lakhawi sarkar jina ari arai shijin khangui maramli mathada mayang sangmi lakmana kaji hila association jina hanga urea har kasak hila ajigumna khare maning mana party khipa shina sarkar kasemrano kum gaji jigtha makhang jang shokhaira poppy cultivation naina ma khaling adamla mangrai jamana langmeida urea har hiva kajang taraka haikapai maning mana kajila association china hangsanga urea harji district wi DC kala agriculture office wi akhwa bingli yaru wang mika haina kajila thado students association china hanga chithada sada Jairam Rameshna kaphung nauli chithada phenda khamashung makhamashung mathaila hangka hai juwi wang yon haira gaji mishok phlungra hapta kha we alungli ningmang adaya kha awi dungli action khui gabai khuira da thado students association general headquarters wi shongaina hangmathin haira Jairam wi tuichili Tangkhul nagalong nala makhamya phongshok haira Jairam na urea kasak maramli kahangji mamashung mana kalaji thada phen phapha gaji kaphungnau bingwa ain shian jikan malaila ningkhanai na pobi lingsangda khleina da kahang thaya kala state sarkar nala jigatha makhamashung otsakli kadom daleida kahang tahaira gaji hi TNL na hanga State sarkar na ari arai shijin khangwili khangrarli kagadom sada ajukum marun gajangli state wi kaphungnao chadyur thumrada gathumna pobi khling khamkhui khawai tuing shidla khwingrok haina gajila TNL na phaningung sakta hanga gaja kaphungnao bingna ari arai nisha shigajinli pangla gaina ngrada khleina gaji hi thengsa khaira Kala Ukhrul laina Kamchong district li yangakha khu rijumnau kibanakha popi maling sang paimra gaji longnau bingna tuidak tada khung bingnala mapung phala gaina hangsang rok haina gaji hi TNL na hangsanga Politics wiwangaina jithada kaphungnau bingli khaya gashi malaila tonla gaina aming zakshi khawai jithada mamatui papharanu gaji hi TNL na phongshok haira har gasak maramli aja honthang CM na kahanga thishurda lui khawanau saigorana masangla athumui samangran harji magshoi samangla khawra ithum na thei gaja pau sampangra khaya thishurda urea har kasakhi BJP sarkar na mamiran li mida khlei khangui phenda khleina la makhamashung araina your shop the lake jihila phenda khleina MB Jairam Ramesh mangna maningla lumi shimi apunba lupnala har khyauli makhamashung ningmong da sarkarna mathada yangsang mi khawai pokhaina Midday now pingli Indian Constitution we scheduled tribes lisli sangmi khwai ST DCM na sakchangda poda khlechili World Middays Convention WMC na kagdom phongshokda atsam na kahapli khethaira Midday na naga now binghi Manipur nglewi mitun na da WMC Secretary General Yampem Arun Midday na hanga India nglewi miphu chia kha khleng chaili nga phan khawai ka sathran midday now bingli unfair competition we na nga khawai we wang ST Leslie Zangmilu gajina da WMC Secretary General china hanga hiwi maramli state sarkar na misang ran misang khawai 2013 kum center sarkar na pokahaina
kha arue na dangda chiwi maramli khi kha mami sangranga da hanga mi dei bing na SD status border claim maramli at some na makhamya phongshok da Manipur Chief Minister li memorandum mi sangkhaina thui gahai jingum bingli mi dei mai dei bing hi Tangkhul Mau Maram Ziliangrong higtha mitun mainang radha rada kasak radharan akai na akha ngjon ming rok saya kha etsam na kahapa thada sapho kahai hi khiningrin lakhala phap madar thurada convention jina phongshoka chithada sada Tangkhul Mau Maram Ziliangrong higtha tha mitun mainang ra bingna maram hili khiningai na leikhala Meidei now being na SD status border clejli kajangka daina makhamya leilakla gajihi athumui ningphanin thengaya da convention jina phongshok haira SD status kapochili at some na makhamya phongshok chili hangasang tuire sada kahang Meidei now being mirinye mathamai reisang mai kahaija ogathui khangaja adama thishura phakhamai raser phalunga Kala zingum tingkaniwi mirinye trigasang paigar garga kui jiva midei now bing mangwi tui maning mana ngalai hui miyur saikoruwi kahangna gajihi WMC na hanga midei bing hi 18th century li Hinduism mushu pokrang lakai na tangdawi kharjan na kahanga thishura Manipur wi mi bing hi phuthai ngurum saya da World Middays Convention na hangsanga Midei na arue na tangda ajala khawe na shitsankhra umang laili khorum jing fudale kala hina tribal now bingwi ngadei hang kahai zatkhna akha midei bingwi alunglila zatkhna jithaya da convention jina hangsanga maram hili chadyur kajiwe kathana bingnala mushun makhui ningai na Yangsang mida katomi khawai World Middays Convention na ngakaw haira Russia li kasem COVID ari Sputnik vaccine Manipur sarkar na maya khamiya thishura Shija Hospital Health Village Langolli kapmi phokhaura Sputnik vaccine ji dose khaniai na paira khare dose kap kahai thili simik sho magada akathang shanglaga dose ka khane ji kapki gijina Those avavuli luba thinka shaka hangphanga tara da hanga Sputnik vaccine hi aruhan ngiaw da khlei coronawi delta variant lila ngakmiya da hanga Sputnik vaccine manipurli ungshung ngasak jihi Dr. Reddy's Laboratories na yangsang mida kasana Maram kubmai thengai kha 844-864-5646 ngthor pung jisha daina ngshun bung gthum alungli nghanwa paira Lansin gala kharing khrak chotla gaina leida khlaya damli PJP Manipur Pradesh Kishan Morchawi Vice President Ningengam Kashungna Rijumnao Bingli Ngajon Khami Pao Sambhanglui dalai Shingka baina shingda khuwi Rijumnao Bingwi wangda Ningengam Kashungna hand sanitizers pias myangbai kala machi yaumi haira kadamnao longna COVID ari kakapli kakadom ot ngurut kasali shijinrunu da ningengam kashungna luba thingthrai na la ngajon mi haira kasak khawat phap tamida ngajon khamiwi wang kala katom khamiwi wang jingsho mabithel kadamnao longna ningengam kashungli ninggishi kachungkha phongshok haira Imphal East District Luang Sangbamli Semkhai Luang Pokpa Multi Sports Complex wi Southern Pavilion ji Chief Minister N. Biren Singh na aja honthang tharkat kami haira kala lairek yangbam leikaya na haigru makhong ngri khawai Imphal River tungli kasem thongai na hengang AC wi keisham mapa kairang thongla CM na jithangji tharkat kami haira thong khani ji PMGSY scheme wi azingli 2019 kum mayogchang semgaphokna Luang Pokpa Multi Sports Complex wi Southern Pavilion ji Donor Ministry wi NLCPR Fund Singlaga State Water Resources Department na Implementing Agency sada semgahaina
Youth Affairs and Sports Minister led Pau Haukip na kahanga thishuda hangda clay sports complex chili masangla floodlights Samsung haura. Thargat kasaranye chili and parents sing na kahanga thishuda sports complex chili Samsung kapai apam la apong khaga leifudale. State with district na dadai sports infrastructures mathasang sakhwai shokarna hotnara rada clay maram lihli CM na hangsangda state with sports luiram hi kamataya akasada yangasang darkar la state with apam dadai clay stadium pingchi yangsang mi khwai kaja otpam hai khamila darkar sahaira da CM na hanga khare we na yangaka health infrastructure la mathasang haira kala covid third wave kharali manipur na ngasung shap khawai ngaran haira da piren na hanga CM na kahanga thishuda stately oxygen plants arishang we bet otsa khawai mi kala akap akai tarkar kasa leiser dale kala DRDO na kasem bet shakhani Kada clay COVID arishang jili kupsangda thargat kabai haira gajihila CM na hanga. Jiribam districtly COVID aridos khare kapran mi saikor kapkhui highway saman luba lak magu mira gajila CM na ranye chile hanga. Stately mass vaccination kasali manga wamai khawai kagadom sada samanji state shorkar na ngashithai kasana. Aju Gumui Rashtriya Poshan Ma Kala Madru Vandana Sapta Chief Minister's Secretariat CM na Haupok mi haira. Rashtriya Poshan Ma hi 2018 kumai na Haupok da kum gajida pi gajang myon gajina. Now shinau bing gala shinau bing na kashak gazali terkar kasa bingje mathada sambang kawai kasali yarui na shorkar ling shikta otsa kawai ningri na kasana. Mataila gai na nau khawai nau bing nega shiman bing kala shinau bing we ashili iron shruk vat kazar hikathali yangsang khami kasana madru vandana saptahina nau khawai bing kala nau nega shiman bing li lupa thingphangai na ngjon khamina Ukhrul district li ayai na tangda covid vaccination kap khai mi machine thingmagada shini shajgo thrada gthum kahaira Chiwing Jaili, Ting Trada Jiko, Shadruk, Hangpangada Kanina, first dose Kap Kahaina. Kala Ting Jishat, Shakani, Hangtruk da Akhana, COVID Ari dose Beda Kap Haira da Hanga. Zingum Trada Jishadaina, Hangmadida Madiwi alung Liklay, Mi Machine, Ting Trada Akha, Shamadi, Hangmadida Madina Kap Haira. Zingum Hangmadida Pangaina, Hangpangada Jiko we alung Liklay. Mishing Tingmati Shajishat Hangshini da Jigona Kaphaira. Kala Zingum Hangtarugaina Dungbing Tingatum Shatruk Magada Tarugna COVID Ariji Kapkui Haira da report China Hanga. Ayang Zinwi report Atishuda Ukhrul districtly COVID positive Magu Samanglu Haira. COVID second wave Karahili, Ukhrul district li Arui Rashungda COVID positive Samangkai hi, Ayawi Makuji Zangda, Tingha Shamadi Apa Jishat Kashung Haira. Arishangaina COVID care center li Ngagasa, Mi Gatumli Aya discharge Sada, Aruri Ukhrul district li COVID Kakaza, Mi Mishing Shaka Hangmadida Jishat Laidale. COVID second wave Karali, Ukhrul district li Tisangkai, Mi Machine Tumrada Jishat Kashung Hairada DSO report na Jithemia. Aja Hontangaina Ayang Zina na Tangda Tega Kuya Tishuda, COVID positive case Imphal West li Mi Shaka Tumrada Jigo Hina, Chumaikap da Samgapang Saya. Kala Imphal East li Hangpangada Jigo, Ukhrul li Bagada Panga, Churachandpur li Magada Mati, Hina positive kachungli Zangdale. Ajonthang Tarik Akhaina, Ayang Zina Lungli, stately, COVID positive, Shakani Hangjigoda Chiko Samanga. Ukhrul positivity rate 12.8 Laidale.
Kala kamchong we positivity rate 16.79 leidalay. Arui rashungda mimau hili thisankhai Manipurli mishing thingkha shashni hangchuko kahaira. Manipurli COVID-19 kagazami thingkha hangphangada shinina shimli ngahadalay. Kala shamati hangchugoda matina arishangli ngahadalay da ITSP report na jithemia. Ladluida khamdaya pauping. Hill areas we village authorities we otpam semran gala kabang sangran makasawi bang department akhwa bingli legal notice mihaira. Ukhrul district hospital likhlay PSA oxygen plant wibang walk-in interview nghotlay. Thado Students Association General Headquarters TSA GHQ na Senior Congress Leader Rajya Sabha MB Jairam Rameshli Makhamya Phongshok Haira. Shirat Khamijan Bao Samangrum Daklaya hopefully Sai Khangyaya Simik Shong Saserono.